Guderneca hune parezname asroke gele Kurt Abdullah Öcalan ya bina ve parasına gele ki koji dadgeha mafya mirovan a Avrupa ere nivisandı bu gudari bikin. سه وگر لکولوژیا جواکی bu kriza sistema civakî re kriza ekolojîk jî Kurd be. Em dikarin di destpêka şaristaniyê de li kokên vê krîzê bigerin û ev rêyeke rast e. Bi zêdebûna serdestiya di nav civakê de xerîbketina mirov ji bo mirov jî zêde bû û pê re mirov bi xwezaya re jî xerîb ket. Her du dizik hev de pêk hatin. Civak di cewherê xwe de rastiyeke ekolojîk e. Mabes ji ekolojiyê xwezaya biyolojîk û fizîkî ye ku di pêkhatinê de civak xwe dispêrê. Têkiliya di navbera pêkhatina fizîkî û pêkhatina biyolojîk a dunyayê de roj bi roj rohnîtir dibe. Yek ji qada zanistê de serketiye ev qade. Bi awayekî ilmî analîz tê kirin ku jiyanê di nav avê de dest pê kiriye ji wir derbasî berjahî û reşahiyê bûye. Cureyên nebat û heywanên destpêkê bi awayekî sînor jê re gengaz nabe were danîn cihêreng dibin û pêş dikevin. Hawirdora biyolojîk û fizîkî ya cureyê mirov dikare rabigire li gorî van pêşketinan tê ravekirin. Yek ji faraziyeyên tê kirin, cureyê mirov bi giştî di cîhana ruhberan de û bi taybetî jî di cîhana heywanan de xeleka dawî ya tekamül û berdandinê ye. Dest û encama em dikarin ji vê bigirin ev e. Cureyê mirov nikare sererast bijî. Eger li gorî xelekên tekamül û berdandinê tev bigere, dikare hebûna xwe dewam bike. Eger mafên tekamül û berdandinê yên xwedispêrinê xirab bike, dikare bi tevahî hebûna xwe ya biyolojîk ji holê rake û bibe sedem ku cureyê mirov nikare bi hebûna xwe dewam bike. Yekparebûna tekamüliyê ya di nav xwezayê de ji texmînan wê de tir, bi awayekî ilmî tespît bûye ku xwedispêre têkiliya beramber a cureyan. Eger têkiliya beramber a di navbera cure û celeban de qut bibe, wê ji xerekên tekamülê jî veqetînên mezin bibin û ev yekê jî pirsgirêka dewam û îdameya gelek cureyan derbixîne holê. لهمبری وی راستیا علمی اگر پرزگریکا کو شارستانی افران دیه نه چاره سرکرین و تدبیر نه ورگرتن جزو و چرکینی بدری جهنمه کتیه. جبر کو شارستانی خود سپیره زورداری و جهالت ریل بر پرزگریک ودکه. وقتا هیارارشی و دولت پیکتن جبو هبونا خو ماینده بکن تنه خو ناس بیرن زورداریه. جبو چوروکا راستیه و شیرنجی سری لدروتی و درویدن. سردستیا اقتدار سردستیا ذهنیت جی فرض که اگر ذهنیت جی هبونه که لدروی راستی کارب بده قبول کرن دکاره هبونه اقتدار مسوگر بکه عالی اقتدار یه دار زوره هر تم عالی اقتدار یه هزا نرم ذهنیت لسر پیان دگره و سرورده که اوالی ذهنیت بخور مروف لهمبری خوزای غریب دخینه یان جیجبو غریب کتنه بنگه آماده که حتی که تکیلی و تای بجواکا کومین روره این کار کرن و دشونا و ده هزین دولت و هیارشی یان شر درکتی اساس بندیتن و ده ذهنیت ده تا و تکیلیا بخوازای ورج بیر کرن. هر مزنبونا شهرستانی یا لسروی زمینی خاص پارتیه و هزه ده تر ببه سدما وقتینا جخوازای و بخراکرنا هاویردور خو نشان بده. جاوین هزین شهرستانی و ایدی مجبوریت خوازای نبینن جبر که طبقه جیر آوان خودی دکه هر تشتی جوان را آماده پیشکش دکه.
Ütopyayên cennet û xwedayetiyê yên di pirtûkên pîroz de weke hêzên destpêkê yên şaristaniyê mîtolojiyên Sümeran li ser vê rastiyê li hevanîn. Weke qalibên zihniyetê yên bingehîn li zihniyeta mirovê di serdema zarokatiyê de hatiye kolan. Cennet û xuda hebûnên mücerret ên xwezayê ne. Bi awayekî hînî rastir, dişûna xwezaya rastîn de cîhanên sexte ne ku hêzên îqtidarê li hev hûnane. Cewherê wê jî ev e. Ew ê dibin Xwedê li cennetê bijîn. Versiyona duyemîn, sultanên siya Xwedê mîna di cennetê de bijîn. Versiyona sêyemîn, mirovê ketxwar mîna di cennetê de bijî. Ev qalibên zihniyetê ku weke fermanên îlahî li ser civakê hatin ferskirin, dayîka xwezayê dan ji bîr kirin. Hêzê degaviyê dikin û bi gotinên farazî yên weke xwezaya hov, xwezaya kor, xwezaya divê stûlê were tewandin, civakê hînî zêdetir li hemberî xwezayê xerîb dixînin. Hêza îqtidarê ya bi van derew û zordariya xwe jiyaneke antî-xwezayê ferz dike, bingehê pirsgirêkên ekolojîk e. Çendîn rola xwezayê di jiyanê de hat înkarkirin û dişûna wê de fîgurên qelb ên dînî û afrîneran hat bicîhkirin, xweza jî hêdî wergeriya hêzeke kor. Vê zihniyetê ku heta roja me ya îro jî bandora xwe kiriye, yek ji sedemên bingehîne nehiştiye zanit pêş bikeve. Eger hêzên xwezayê objektif werin tarîfkirin, zaniz dikare pêş bikeve. Sîstemeke baweriye ya her tiştî bi cim, perî û xuda ve girê bide, wê ticar nikar bi mane bide hûnan û tevneke mîna xwezayê. Ew ê bi ısrar destnîşan bikin ku hemû xwezaya biyolojîk û fizîkî ji aliyê têgîneke mücerret Xwedê ve hatiye afrandin û bi vî awayî xwe ji zanistê vedizin. Me pir baş dît yekemîn tebeqeya mêtinger ji bo hebûna xwe rewa bike zihniyeta xwedayê mücerret dafirîne. Tehlûkeya vê zihniyetê tenê ewnîne ku mirovan weke ebd û kole bi xwe ve girê dide, her wisa ji rastiyê qut dike. Têkilî ûtayê zihna mirov ê bi xwezayê re dibire, xerîb û biyanî dike. Xwezaya dayîk şûna xwe ji xwezaya zalim re dihêle, hem jî ji aliyê zalimên rastîn ve. Wexta mirov di nava dîrokê de çav li rawestgeh û qonaxên vê zihniyetê digerîne, mirov vedilîze û matmayî dibe. Di dema împaratoriya Romayê de mirov û heywanên dirinde berdidan hev. Ev berhemê vê zihniyetê bûn. Eleqeya bi cîhana hemû nebat û heywanan re qut dike, dunyaya reş û tarî dike. Ev rewş têkiliya wê bi kiryarên zalimane yê hêza îqtidarê re heye. Ya rastîn berdana hevdûya mirov û heywanên dirinde, غریب خستنا ji xwezayê sembolîze dike. Di serdema feodalîzmê de dünya xaneke ku divê berî gavekê were terikandin. Heta cîhekî bi qirêje mirov dixîne guneh û bi xwe ve girê dide. Li hemberî meznahiya Xwedê ma çi qîmeta xwezayê heye? Berê gavekê terikandina xweza û dunyayê bûye hedefeke bawermendwarî. Lê li tebeqa jor jiyan bawayekî cennetwarî bi hezar reng û tamên xwe dewam dike. Em wexta dibêjin ji rêderketina zihniyetê, em vê falsîfikasyonê yanî belovacîkirinê destnîşan dikin. Di bingehê paşemayîna civakên rojhilata navîn de ev zihniyeta ji rêderketî ya hezar salan radizê. Tayê zihniyeta mirov ê ji xwezayê qutbûyî di cewherê xwe de bi Rûnesansê ji nû ve pêve hat kirin. Rûnesansê şoreşa zihniyetê li ser zindîbûn, hilberîn û pîrozbûna xwezayê pêş debir. Çi heye di xwezayê de heye, kir hîmê baweriya xwe. Bedewî û xuşukbûna xwezayê bi huner baş nîşanda. Bi helwesteke zanistî, çirkînî bi deriyê sînorên xwezayê xist. Bi tevahî naskirina mirov weke wezîfeyên huner û zanistê hesiband. Vê guhertina di zihniyetê de serdema nû afran. Berova jî yeqîn û texmînan civaka kapîtalîst encameke xwezayî ya vê pêvajoyê nîne. Kapîtalîzmê ev pêvajo ji rê derxist û paş vexist. Rêbazên ku mitîngeriya mirov pêş de biribûn tevî îstismara xwezayê meşandin. Serdestiya li mirov bi serdestiya li xwezayê gîşt hevdû. Êrîşa herî dijwar li dijî xwezayê da dest pê kirin.
بی لطب پیروزبون، زندیبون و مزین خوزای بفکره استثمار کرنا و وک وظیفه که شورشگرانه فهم کرد. پیروزبون که هر چند بری بلو واجبوجی به تواهی ده ذهنیتان ده کور کرد. بی که ببا خودیه چه ترسو فکاره هر جره بکارانی نال سر خوزای جخور حق و ماف قبول کرد. ده انجام ده کریزا جواکی و یا هاویردور خود گیهاندن هفدو. جوهر سیستم چاوا کریزا جواکی گیهان نقبا کاوس فلاکتن هاویردور جید جین دست بکرین اشارتن سوستدن. باجارن مینا کانسر مزند بن، هوایا قریج دبه، طبقه اوزون یا قلبوی، قوناق بقوناق کمبونا جره نبات و حیوانان، تالان کرنا دارستانان، گماربونا جمان، لهر دوری بلندبونا گریکن سرگو و گلاشه، کمبونا آوین نشمی، پربونا به کنترول آشینیان، ایدی خوزاجی تاوی کاوس راکر سهلدانه. جبر هرسا کار فکر نای کرن کوه اف دنیا میں کارب چقاز باجار مرو فابریکه ماشینن را گهاندن مادین سنتتیک هوا و آوا قرش راکه. اف بویر نینی چارنوس نینن. جبر که ده دست اقتدار ده زانس و تکنیک بیمیزین تخبتاندن ام به انجام را روبرونه. بگومان ام نکارن جوه پیواجوی زانس و تکنیک برپرسیار ببینن. جخوا زانس و تکنیک بسری خوشی نکارن رول بلیزن. لگوری تایبتین هزین سیستما جواکه دکارن رول آقای بجیه بینن. دکارن خوزای حلوه شینن و دکارن خوزای بدوجی بکن. پرزگریک به تواهی جواکیه. دناوبر استا زانس تکنیک او ستاندارت جیانا پرانیا مروانده ناکوکیه که جبر برجواندین هندکایی یک لسر زانس او تکنیک سردسن ام به روشیر روبرو دمینن. د سیستما جواکا خوازایی او دموکراتیک ده رولا زانس او تکنیک بلیزه اکولوژیکه. اکولوژی بخوشی علمه که زانسته که تکلیه جواکه به هاویردور لیکولینده که تبی که علمه که نویه هر کدوچه به همو علمان را دزک هفته جبول داوی هشتنا ناکوکیه جواکه بخوازای را و رولکه پیشنگ بلیزه. تیگی هشتن او سروقت بونا لهاویردور هرچند بسینور به پیش داده چشی و به اکولوژی را به پنگا و کمزنا شورشه. د جواکا سرطای یا کومین ده تکلیه خوازای به جواکه را مینا تکلیه زاروک بدایی که جواک خوازای زندید بینه. مینا پیوانه که بنگهینا دینی جبول دجی و نبه گنه لهمبری و نگه تبدگره. دین خوازای دین جواکا سرطایی یا کومینه. ده پیکاتنا جواکه ده ناکوکی و آنورمالتیه که خوازایی نینه. فلسفه بخواه مروه که خوازای لخواه هایل دبه راوده که مروه ده جوهر خواه پارچه هری پیشکتی خوازاییه. سیستما جواکیه که اف پارچه خوازای هری پیشکتی بخوازای رد خناو روشکه بناکوک. به وی آوایجی آنورمالتی و دجبرتیا بخوازای را یا سیستما جواکی اشکرد به. اف سیستم مروه که بخوازای را بجوش و شاهیه که ججن و روشانم بویه یک دکه بلا سری خوازای و وقتی اف راستی اثبات دکه که سیستما جواکی چقاز بویه بلا. یک پاره بونا بخوازای هاویردور نتنه دوار آبوری و جواکی دیه. جالی فلسفی و جی خوازا حوث و آرزویه که دوی مروه سر وقت ببه. یا راستین افدانو سندنه که برانبری هفدویه. خوازا هر دبه مروه مراق خویا مزن و هیزا خویا آفراندنی اثبات دکه. مروه جی هر کل لخوازای سر وقت دبه لخواه حایل دبه. پر بالکشه سومری آزادیه یعنی آمارگی وکه وگر لدایی که یعنی لخوازای فهم بکن. دنابرا هر دویانده تکیلی عاشق و معشوق هیه. اف ماجره که مزن عشقیه. خراکرن و قطاندم بگوتنه که دینی بلکی جگونه هری مزنه. جلورا جوه هجاتر هزه که معنی نای آفراندن. جبرکو بمجاره ویه داباشا خوین دیتنا جنه قجاره کدن لور دده حس کرن. خوین حرکینا جمازارو که جنه هم دورکتنا ویا جخوازای و هم جی حاتنا ویا جخوازای اشاره دکه. به وی آوایی آلی بالکش اشوروه میا دوی واریده خلور دده حس کرن. خوازابونا جنه بحاتنا ویا جخوازای را تکل داره. بالکشیا ویا اسرارنگین جی به وی راستیه مانیدار دبه.
چه سیستما جواکی یا مرو بخوازای رنگینه هفدو آلیه و اخلاقی و راستیونل ایواره پاراستنینه. سیستما هری زده مرو بخوازای هاویدور دخل ناکوکیه به وی سدمه جالی اخلاقی و راستیونالیته و لداویت ایشتن. جوه تعریفه میا کنجی باشتی فهم کرن که تکلیه دنالبرا فلاکت هاویدور و کاوسا سیستما کپیتالیزم ده دیالکتیکه. لینا کوکیم بنگهین ام بخوازای رد دکارم به سیستم گاو بدناویتن. جبر کارکتر ناکوکیه و تفگرن هاویردور پارز بسری خواتن نگاربن چاره سریه پیک بینن. جالیه دن و جواکه که اکولوژیک و گوهرینه که اخلاقی جی فرزکه. کاپیتالیزم آنتی اخلاقیت دکاره به حلوسه که اکولوژیک لداویه بهله. تکیلیه اخلاق وجدان روحیت که امپاتیک و سمپاتیک دوه. او جی با آمدکاریه که باشا اکولوژیک معنی دار دوه. اکولوژی دوستانیه بخوازای ره، باوریا بدین خوازاییه. به وی آوایی خوگیهاندنا هفدو یا جواکه که ارگانیکا خوازای او تیگیشتنه که هشیار افاده دکه. پرسگریکیم پراتیک انجیان اکولوژیک تیرا خواه روشانانه. جبو راوستاندنا فلاکتین خوازای هاویردوره پیویسه گلک سازیم که جبو وی که هاتنه دامزراندن هین زیدتر ورن خورد کرن و سابقن که ببن مینا پارچه کی جواکا دموکراتیک. دیسا پشتگیریا به تفگرن جنه ین آزادی خاص و فمینیز جو وظیفه پراتیک این لپیشن. یک شخاباتن بنگهین این دموکراتیک دوی تیگیشتن و رخصتنیا دواری هاویردوره ده وره خورد کرن. وقتی که چاوا جبو تیگیشتنا لچین و نتو کامپانیا ده هاتن لدارخصن، نهاجی حوجه ام جبو تیگیشتنا لهاویردور و دموکراسی کامپانیان لدار بخن. جمافین حیوانان بگرن حتی پاراستنا دارستانان دوی ام خوازای جنو و شیم بکن و وی که بکن پارچه که شالاکین جواکه. کسی یانجی کسا برپرسیاری خویا بیولوژیک نبه برپرسیاری خویا جواکی جی سقطه. برپرسیاری که راستین و معنیدار اوه که کاره به تکلیه دنالبرا هر دیان ده ببینه. ده پیواجوین پیشته دوی خوازه رود بگیشه دارستان مزن و بنباتین جور بجور بخمله و حیوان تیده بلاو بن. جبوه پیوسته تکوشینه که مزن وره مشاندن و دوی بمشه. مینا که جبو دارستانان و شیمبون شانس وره داین. خویای جنها و سلوگانا ولات پاریزیا مزن آواکرنا دارستانان و داردانینه ببه یک جه سلوگانین هجا. باشتی فهم کرن که کسا یانجی کسی جه حیوانان حزنک و نکاره ببه پاریزه و نکاره به جمروان حزبکه و بپاریزه. چندین وره فهم کرن که حیوان و نبات امانتی مروون و قیمت و بوهای مروجی قاتکیلن زیده ببه. تیگیشتنه که جواکی یا جسر وقت بونا لأکولوژی بیپار مینا دراسیا سوسیالیزم رئال ده جهاد دیتن نکاره خوش رزین و جهفکتنه خلاص بکه. تیگیشتنه اکولوژیک تیگیشتنه که بنگهین ایدولوژیکه. مینا پرکه دنالبره اخلاق و فلسفه دیه. پولیتیکا رزگارکر آج کریزا همدم اگر اکولوژیک ببه دکاره بگهینه سیستماتیزه کرنه که جواکی. مینا د پرزګریکا ازادي شنه د چاره سرکنا پرزګریکن اکولوژیک دیشی تګیشتنا اقتدار دولت پاریز اباوکانی د بن ژیانه کې درنکتی او شاشیان ده خودی رولکه بنګهینه چندین فمینیزم و اکولوژی پیش بکوه همو میزین سیستم دولت پاریز اباوکانی خراد بن تکوشینه که راستینا سوسیالیزم و دموکراسی چندین د ارمان جنخوا د ازادي جنه او رزگار کرنا هویردور هبه دکاره به یک پاره او گلمپری هم بیز بکه جخوا تکوشینه که اف چند یک پاره او گلمپری هم بیز کربه دکاره به یک جشیوین معنیدار جبو درکتنا جکاوسا در روژه ویده جیهتگره. گلوبالیزم سیستم کاپیتالیزم به صدام سیستم سوسیالیسم جبر ناکوکی نافخوایی د سال 1989 ده تکچو تیرا خوکت سیمین پیواجوی مزن آ کریز کاوسه. سیستم به پیشنگی دولت یکویین امریکای هود ده بی امپراتوریا کاوسه اقتدار خود دوام بکه. امپراتوریا کاوسه یا دولت یکویین امریکای پیواجوی کمینه یا شهکتنا رومای دجی. تاوی جهوازین سیستم کاپیتالیست اندوی ورنزانین. ولاتین یکیتی اروپای که خواهج هگمونیا دولت یکویین امریکای دور دگرن دهن ارگومانن بسینور این مافیمروان و دموکراسی لبرخوا ددن و دخوازن کمارین خواهین لسر ریاکوین شوپی و دولت نتوی بپارزن.
جبرکو گلوبالیزبونا کاپیتالیزم لپیشیا نتو دولتان آستنگه یکیتیا اوروپای نچار ده هله بر بی یکیتیه که ده سر نتوان را بچه. لپاسیفیکه سیمین هزک گلوبال به پیشنگی ژاپنیا و چین گنگاس کویانا که تاویوان ولاتان روسیا برزیل و هر وکیدن زیادتر و نتو دولتین خواه بپارزن. گلک ولاتین دنیای نتو کومن دولتان کو پشت 1945 لگوری مزینا دولتین یکوین امریکای و سوویت پر بزحمتی مدل خواه نتو دولت سر پیاده گردن و ده چارچوه امپراتوریا کاوسا دولتین یکوین امریکای ده زیادتر بچوب ببن، دنگ ببن، هنکی یانجی به تمامی پارچه ببن و جنوب آوا ببن. ده سری در روشلاتا ناوین کافکاس و بالکان گلک هرم و دور و پیواجوه بدجواری دیجین. امپراتوریا کاوسه که به وی آوائی امجه ردکارن بیجن سیمی شر گلوبالیزم نتنه بریبازن عسکری و آبوری تره وبرن. جویجی زدتر و دیارکر به شرکتین آبوری و سازین مدیای ین گلوبال تره وبرن. شرکتین مدیا و آبوری ین داستا جهانی بونه ده جواکان دوار زک و مجید برچی ده هلن و به حسانی دکارن بری وابنن جه دخوازنه و بکاربینن. به سروریا خواه زانست تکنولوژیک حول دادن سیستما جواکا کابیتالیست خورتکری جکاوسی در بخینن آن او نبه بزراره که کم او شی نبه با آواکرنه که شنو و خلاص بکن. دکاوسی در ریوه برم پارستن و بگوهرتنه که قسمی دوام سیستم بریباز و حلوستین بری نابه. اگر مروف حلوست کریار تاکتیک و استراتژی نوین دولتین یک بوین امریکای دانی برخواه به تایبتیم پیواشوی کاوسی را بنرخینه و هینه راستر ببه. شواز کومین و دموکراتیک که گلند تواهی دیروکه ده نشاندان پیوست جبو کاره به جکاوس درکه خواه بنوکرنا تاکتیک و تئوری خورپکه. تگیشتنا چپ یا سوسیالیزم رئالا بری درخست سوله او ددما نو ده تگیشتنا چپ، اکولوژی و تفگرن فمینیست جوین پورتو آلگره دوی قابلیت و تگیشتن ده نینن که کاره بن کاوس لداویه بهلن و درباس بکن. تاویوان تفگران حوجه لسر پرسپکتیفه که تئوریکا گشتیا گلوبالیست و جواکه که اکولوژیک دموکراتیک و آزادی جنسیت گفتگووره کرن و هر وسا لسر آواین تاکتیکین هرمی و شوازین چارەسەری دانوستندنه که خورد ببه. وقتا افوره کرن یک شرط سرکه اوه که دویج تئوری و هلوستین تاکتیکین دولت خرادکه یانجی اقتدار زرد کره خاطر بخوازه. حتی تیگیشتین دناوند وان دولت هیا و شوازین رزگاری خواز نین ترکاندن چاوا که دمیناکا سوسیالیزم رئال ده حتی دیتن و نکار بخو خلاص بکن شبو با آوائی که خراب نبن خدمتکار کابیتالیزمی. دیسا بشوازی براییم ولات نتو چین و دین لسر هیم تگینن مجرد و گلوور به سلوگانن و برنامه رزگاری دولت سوسیالیزم نتو ولات و دین سرهلدان و راکرنا گلان جبو شر و نکار به برسته بده دافازین راستین این گلان جبو آزادی و کفیه. اگر برسوه بده جی و نکار پا خلاص بکه جبو دناو کابیتالیزم ده نحله و خورد نکه. هر تشتی دو قوناغا نویا کابیتالیزما گلوبال ده گل و کومن گل پیک دینن بی ایراده و تگیشتن و جبو ناسنامه و چانده خواه لسر چارەسەریین هرمی و جنتویت ویدتر لی بکولن و با اصلا چالاکی و ریخستنی آوان دیار ببه. وک شاقین بنگهین این ریوبرین هرمی جه تفگرن شاردریا دموکراتیک حتی کومینین کولان و گندان جه کوپراتیفان حتی ریخستنین برفره انجواکیین سویل جه ماف مروان حتی ماف حیوان و زاروکان جه آزادیا جنه حتی ریخستنیا پیشنگ آجوان و اکولوژیه دوی بتون و طوره که برفره ریخستنیا جواکیا دموکراتیک وره کرن جه بو جواکین بویرنگیین دموکراتیک وکه کوردیناتوری ریوبر ایدولوژیک و تئوریک پارتیین سیاسیین دموکراتیک ورن دامزراندن. بی پارتیین دموکراتیک و پیشتبرنا اتفاقان پیکانینا جواکه که دموکراتیک توشه. ناوندا سیاست و جواکه دموکراتیک دوی دا آستا شورده خواه به کنگرین گل تاچیدار بکن و او یک جوو هر گلی وظیفه که بنگهینه. کنگرین گل یه نابن آلترناتیف دولت او خرادستی ویشیناکن لی دما حوجه بکه به پیوان پر رودنین جبو کاوسا دروژه و دلداوی وره هشتن ده سر سازین دموکراتیک دتین. کنگره گل جبو پیدوین جواکا دموکراتیک سازی و دزگهن که دوار سیاسی و خپاراسن قانونی جواکی اخلاقی آبوری زانستی و هنری ده هاتنا آوا کرن دکاره کنترول بکه. سلوگانین بنگهین انگلان مرو دکاره وها ریز بکه.
Welat û netewê azad, sosyalizma bawayekî berfireh demokrasî bar kirî. Yani têgihiştina wekheviyê ya ne wekhevan a ne hiqûqî. Azadî ji bo baweriyên dînî û kongreyên demokratîk ên nedewlet. Wexta îmkanên mezin ên di destê kapitalizma global de weke zanist, eskerî û aboriyê li ber çawarin girtin, divê her cure çalakiyên qanûnî wexta qanûn bicê nehatin anîn û rejima zordar esas hadîtin rêxistinkirinê her cure serhevdan û şerê gerîla yên xweparastinê weke rêbazên dijber divê werin nirxandin. Ji ber ku civaka kapitalîst wexta pêk hatiye exlaq înkar kiriye, pêwîst e wexta civaka ekolojîk, demokratîk û azadîxwaziya cinsiyetê were avakirin, tevger bi teorîk û etîk û pratîk û exlaqê ve weke prensîp û helwesteke dest jê nabe girê dayîbe. Em wexta civaka kaosê li dawiyê bihêlin, hîmên zihniyetê yên em xwe herî zêde bispêrinê wê huner û zanist be. Ji ber ku ji dibistanên seretayî heta zanîngehan bi perwerdeya fermî tê xwestin, hawîrdor, civak û ferdê bi awa û cewherê li pê dewlet û hiyerarşiyê diçe û xerîb ketiye were afirandin, divê ev dafikên hînkirinê û perwerdeyê li dawiyê werin hiştin, bi têgihîştinek yanî paradigmeyeke nû ya hunerî û zanistê mirov û civakê bi rastiya dîrokê bidin naskirin û bigihînin kêliya azad, bi şoreşa zihniyetê vê yekê bipejîne û bicîvîne. Akademiyên zanistê yên nû û dibistanên bi vî rengî bi qasî ku hewceyî pê hebe li her deverê werin avakirin. Li ser vî hîmî, li dijî împaratoriya kaosê ya kapitalizma global, divê em berê xwe bidin şaristaniya demokratîk û global a gelan. Ev hem ji bo hürmeta ji kevneşopiya berxwedanê re, hem jî ji her demê zêdetir dikarin me bibe dunyayeke demokratîk, azad û wekhev. Belî, we parêznameya Öcalan ya bina ve parasına gelekî gudarî kir heta beşeke din dembaş.